Čestitke Partizanu na pobjedi. Jako slabo smo odigrali prvo povreme i na taj način opredili, da kažem, što se nas tiče tog samog meča, koncentracija nedovoljna za ovaj nivo. Čak bih mogao da kažem smo plašljivo igrali 20 minuta tih. Moguće da taj pad koncentracije i neke čak u situacijama energije proizvod tih putovanja i zamora, ali to ne smije da nam bude opravdanje u svakom slučaju. Pokušali smo na drugom povremenu da podignemo nivo kvaliteta igre, ali s parametrima statističkim 15 skokova, tako manje i šutem za 3 pojena 16-1, mislim da nismo imali prostora da možemo ozbiljnije da uđemo u meč protiv Partizana, da ga iznenadimo. Dobro večer svima. Čestito bi ekipi budućnosti na fair i korektnoj partiji. Čestito bi svoj ekipi na pobedi. Sjajno smo igrali, dobro otvorili meč sa nekom određenom agresivnošću i nismo dali protivniku da se vrati posle utakmicu. Hvala navijačima na podršci. Zadovoljan sam pobedom i igrom u većem delu utakmice. Znači, budućnost je stvarno onaj tim kakav sam najavio pre ove utakmice, znači da u tim radnim elementima svaki put istrčao kontranapad, svaki put ako to nije dalo rezultat u nekoj brojčanoj prednosti disciplinovano odigraju akciju, dobro igraju odbranu, veoma jako, kolektiv su dobar i nije iznenađenje to što i u Jadranskoj ligi i u kupu međunarodnom u kome učestvuju postižu dobre rezultate i pružaju dobre partije. Bili su sigurno dodatno motivisani i zbog one utakmice u Podgorici, da smo mi stvarno demonstrirali neku moć i tu utakmicu dobili onako na jedan glamurozan način, tako da je to njih sigurno. Njima inače ne treba veliki motiv, specijalan motiv protiv bilo koga, oni imaju veliki motiv uvek, to je bilo i danas. Mi smo posebno dobro odigrali to prvo poluvreme, prvu i drugu četvrtinu posle, normalno na tu povećanu razliku bilo je malog nekog opuštanja i u odbrani i u napadu, što nije za opravdanje, ali može lako da se objasni i tu su neke naše rezerve koje mi moramo da te prazne minute isključujemo, ovaj put makar proisticali iz neke opuštenosti zbog odličnog rezultata u jednom momentu. Velika hvala publici koji je, s obzirom i na termin utakmice, 21 čas, s obzirom i na vreme koje je u Beogradu došla i pružila maksimalnu podršku ko što i uvek radi, ali stvarno hvala im velika na tome i okrećemo se narednim utakmicama. Mora se ide utakmica po utakmicu, imamo među vremenu, već predstoji derbi u ponedjeljak sa Radničkim u Kragujevcu. Po meni su se stvari desile onako kako sam ja očekio. Tako da danas što se tih rezultata, mada je teško predviđati rezultat u košarci i međutim, eto taj hokeja koju niko nije ozbiljno shvatao kad je u pitanju borba za Final Four na početku sezone, pokazuje da sigurno nije nešto što je iznenađenje koje traje 2-3 kola, nego očigledno oni znaju šta hoće i znaju kako to da ostvare i ne popuštaju i svaka im čast. Mislim, naravno da je iza i hokeje Crvena zvezda Beograd u najboljoj situaciji, jer osim onoga koji će se plasirati direktno, verovatno će drugoplasiran imati pravo organizacije i Final Four i samim tim
neku i prednost, tako da ne znam da će to biti u Železniku ili ali svejedno, vjerovatno ekipa koja je na drugoj poziciji također ima veliku prednost, ali mi ne odustajemo od svojih nekih ambicija, kao što vidite. Sme li neko nešto pita? Dobro, hvala vam, prijatno.